Inti mami Agradaa woni fie sese. Pacho there be Sammy do fie asem pacho. Oh. And no one coffee biom. Oh. Pacho. Jesus Christ. Yam fine cry. Pacho there be fine. But man in 15 years imprisonment with hard labor. Okay, me asem biaka. Eso nyamishira no nyame bambo. Ede man. But omo di asem o court so eso nyame bambo. Nyankopon shira. Ede ma oba wotina adwam. Any judges ni na. Lawyers ni na. Rwari shira obia. Amen. Eja. Therefore, according to Captain Smart, and Sha Agradaa 15 years now, sebi ye chairman or no. Unchani nyina. And some Captain Smart kano say one share sebi ye mami ebe shia adom e wo jail ho because one ye papa Mahama enya encounter bida na kame say ye papa owo abadaye enunti from the look of things no osha one share ye mami ebe shia favor ewo ye papa Mahama enima anase ne nsem eyao na therefore Captain Smart content no or cansem bi wom or cansem bi say the engineer no Captain okuta fela no mincha ontro wa kire die nti asabi ye maame o maka na shim minya lawyer for miedu na wo kire mu kire be yie ade no ye erane concurrent okay since I ye che no anti the say Debbie ye ten say charge we ye man in fear to do we we ye man in fear to do we count we ye man in fear to do we ba ko kra de ye fine no out of the 5 counts okay na and 9 na aka na wo keka bobom a eye emfie dunum okay nti bia wo emfie dodo a ehihye mu ba judge do na ne tirimu ye until the bones eye pa say judge ne ye ne sa e ma menua ba no until the bones are in fear dunum nemum erane concurrent all the counts erane concurrent nti say otwa 1 year we twa we 1 year we twa 2 years we twa but question is say when we appeal na amfa why na be man pardon Mahama never say that no ni asem no say so man pani otia konwa so otimi ma obi a pardon John Dramani Mahama Agradaa can say presidential candidate in Obia Yeri Dinachi. John Mahama. Asemo. Agradaa kon fie num. Okay, kasisi ene ye fie num. Enye fie dubum. Okay. Total sentence there 15 years but erane concurrent. But assembly wo hobby. Okay. Also the cases no na we and there ono ne oba na oto nyom ne your friend say gifty empress gifty enye empress gifty de ni bia empress gifty de e ba ye nche but other court cases the same sika gare ne then when you different yeah nti we no ehase dada 2022 afeni ama ho judgment say matese gifty empress gifty the lawyer so person file contempt against Agradaa and me wedi ebinum waye nipa bibia na ehadwen say sika gare any den a lot of things sika gare case ni da ho but still ano me dey have say o say ne bagel no nyini ye Rihanna your friend say yeah me so boni say Rihanna when she ohia obia senka enna e won life na wetimi adane no as for Bema de esia ma cha ye 1 year or the duane betu nsuom eno anya hwe onye wo fie captain 1 year akra de kwan wa onye wo fie uda okra okona wo 5 years so for me yes obetu na twen nyame anim so for twen wo nyame anim uda okra wo ho na mukra every day Monday to Friday Saturday Sunday 7 days a week 30 days in a month kra wo we are sure na whole month mama yes Mr. Father Abraham captain Mr. Father Abraham mama ye yes sada nyash sada yete me to 5 years me to me fie num ba e fie num say e fie ta go me to me
Me kind of crack. If you one can 5 days so 5 years. 7 transfer kupa 5 years. Ade me yesu ni aketwa. Ye dada. If you na me te faako. Ba say odonti. Debenti. Odo a wo de ma oba no. Wana ka kire o. For better for worse. So oba no so 5 years or no so. Yen ka se ye jaawo. Ye se hu na ye fi ye kodware aba. Ana man ka ne ye. Me ye. We expect say oba de o so wotimi ye. Ah, wo bai. Nti wo ba twen. Ah, oba ni ati. Enti ne mo de ne ye friend no twen. Captain. No, eye sisie say oba ka tell Yes, sisie sister. Ba say me so me watinka. Oh, debenka. Me so me watinka. Oba bia ni asase so wo bie. Oba bia ni ati. Mo de ne ye friend no twen. Ye friend no sign chain. What is sound no? Ye friend no sign Chain. And yes, sisie. Ebi before my start hwe American movie. Ye the chain ni wura. Ade no bibia tokro bia wa asase so bia wa abo owuram. Ye the chain ni wura. It is a tokro bi de sie ho. Ye the chain. Na wo wuram, kusie wuram, otwe wuram, dabo wuram. Nipa na oye bofo no koduru ho a, ohu abo ko na odam. Enti ho no ye nche abo bia wo mu. This is ni wura na. Jisi ni wura na nti tokro bia wo ni wura. Asase tokro na wo ho no. Momo de ne ye friend twen. Enti sa oba wo ho no ntimi ntwen a ye nwa no. Ba mo wo man de ofufuo bi e. Oh, Ye ti. the chain ni wura. Wo nyini ye. Wo hu say ya besra waduro da. Wo man ye tasre. Roma na yesre. Woma na yesre. Papa bi a ye friend of Bill Clinton. What in dinner? Yeah. Ono kro fa na yire chi. Me de empire me ba na se me bo empire me angelesi ama. Enya me nhye ne din. O say abofo no so bi wo ho so a wo very smart people. Wani. Te se bia me nua so for abofo. They very smart. Enye niam a eda fom. Se namre yi wiase ma ye we. Ye se ya ma osu bum. Mfienum dabi. Won a edi fel esre nyina no enje hwe no problem. But the air patch and say yes the other side of the judgment. Are you serious? Judge ni yem from so bia. Judge no said them ran tie no wo de aye adwuma pe. Mo a mo bebu Agradaa 10 no problem, go ahead bu na 10 and I na 10. But the battle there or you innocent. Oba time nim de ne babedie. Enye meme ina na timhwa abanoma. So ni ma me ka kire odai. Nemom se wo akwantuo mu wo abrochire na wo send sika akọ Ghana. Ma me nkan for Lemfi money transfer ema. On say your dollar rate ni euros ni pounds say asay. Nemom se wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e wo soro pa kese de amedofo. Lemfi. Eni ji se me wo ni say oh your first transaction now you use the promo code and I say referral code Bonah medofo oh America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback and I don't know more Europe no Germany Italy France and then important money so no oh your first transaction here €50 amount €15 cashback. Anna, don't know more UK so oh your first £50 amount £10 cashback. Anna say oh America na opese wo ship on your ma e de come abusuan for Ghana na wa mu no udi djuma bi na mo opese ode nyoma free America e ko Ghana eni gi sama me de nam eye Box Oak Logistics omu ye door to door shipping company ofru ma ka chom say enam TheBonahShow so and our tea omunka omecha 10% discount ana ufri akwantum so na ukọ Ghana na obepe ba bia da e Kumasi a edin no e ba kope Pikash Properties Pikash so ufri ma kachum say enam TheBonahShow so na ote omunka omonso omecha 10% discount. Now court here saying uncle them 15 years with hard labor. The prophet pato enrana hard labor na say say pato adwumaden e wa fiase. Pato uncle them in 15 years. Pato edunum na wa ye adwumaden e de abo aban. Adwumaden na bi ni say o prison ho. Prophet obetimi asoa yane anopai pato obi di ofantame e toilet. Pato obetimi asoa obetimi ado. Prophet obetimi papa enya a mo de no aduane e wa fiase ho no. Prophet obetimi so ascribe na be ka few years bi amana pia bonte a
ɛno deɛ sɛ aban no nya contract bi a sɛ adwuma bi apie na ɔpɛ sɛ aban prison for bɛboa no na ɔmo yɛ na ɔmo tua sika ma aban no a ɛno sɛ ɔmo de ɔmo pie pɔfɛ pàtó ɔmo ti mɛ dodo abɔnten pàtó bi wɔ dua bi kura si hɔ na sɛ nsi yɛ a ɔmo ti mu ɔmo bɛbu ti prɔfɛt adwuma no dɔɔso pàtó. ayi de waka nyina mi ni asɛm bi aka fa ho. pɔfɛ ne nkɔfoɔ ɛkyerɛ sɛ pàtó wadawuruma ɛyɛ sɔfo maame ne nua bɛrima pàtó ɛde padlock akɔtoto maame no efie beebi a na ne tv station wɔ no ɔkɔtoto mu ɛna ne fie kura ɔmo kyerɛ sɛ watoto mu sɛ ɔma ne kunu no nkɔwura hɔ biem na prɔfɛt ɛna na mɛsɛ sɛ ebɛtumi esi saa pàtó. ɛno nso mi ni wɔn asɛm bi aka fie ne nyame dia. nation prophet. ade na nso mi ni wɔn asɛm ka no o sere. prɔfɛt sɛ de o si ka sɛ o ni wɔn asɛm ka no. mi ni mienu nyinaa bi a wɔn asɛm ka.